Malo se tua patalo fatu Samoa la wala atene Samoa Entertainment TV. Ia manatu o lo mawal so tua na le to ya sia ia le Sinalei Resort a so tolu o November. Lo sumerfa tau tuli hapo feo palei o tolu o Montinoa ai le pasino mai sesi. Ai Montinoa ai le baba ia tu palei e tolu. Pei o le palei lai ne tu tau matau. Pe Sangaleta. Pe au te Montino o I ton wale sa la lai le tupo Peritania ia sa lesa le mutai Samoa. A fofu atu ia tale sa ba ia tu el te telefono pe o luma tonu ai I luma mai I lalo niu ia I luma ona foa lai o pale la lai pito o pe lai solar panels lai tu mai lunga pale. O te Montinoa o le pale la sa nofo e sa lesa ia ma le pale na I le beach nei Sinalei Resort Siumu ma tangofia le so manatu o lo moso I fua la vile la wala atua Samoa Entertainment TV ma tangofia le nei no fuanga tana pe ngelele no fuanga le sa Tio mai fo le tupu ma pai sana malo longa Samo nei. Ai ele pa ele none. Nunga I ole ele wafu le ma pale ainga le Sinalei le si ala to pale ainga. Au le tu mai la le ya ile awala. Le awala ta vale le sawa mai mai o. E aru le se na ile resort ya ai. Ui mai la wala le I tonu wala Montino na sa wala ta vale I fale tonu wala fa sana mai o sa lo fale umaya sa pa mai tupu ia mani se fo la na malang ia na no sai fo o le tato te pia Savali pali atua mai o il Coconut Beach Resort o le situ atu nei ia se vai ngala na nei e Siumu tato sa bal salo pes fulmi ke I le bao I ama ia tu I lungo le mata panga ia o le tu wal pale I lea le wa mai aso ia mana ia so lua taluna uma ia le fono te pu el tato wata nei o le tato te pia Savali pale mai o le Coconut Beach Resort Salo pe 10 minute anga ia ngai o Nisi o fale le bao le Sinalei ma le Coconut e fo na isi fale ia ta pao ai Mata mo fiele Savali atu ia ngai o So ia fatal malo nei Siumu o le si vaenga le o vai nei sa vai ia le vaenga le nei o le mtapama ia fo ringa mai le o le pasoro ana lo tele ia o lo ia fa se aina Samoa le tuang vale ia pa le tu mai o lo fai fo ina ia lanto ia pale lai ti fo ino no foi le afford la ia tangtang fale ia le Sinalei ma le Coconut ia ma fai ana tu so ta mai fale ia tu mai le pito mai salo tau mo fia mai mo oi na fatia fo I le tupe pa malanga mai Samoa a snofanga mana ia tele ai el sami
o va'ai o le va'afo ia o le atou na malaga mai New Zealand. O le mamau atu ma le nofoaga lenei. Ia le vaenga fo'i le nofo e le moto e le va'a o New Zealand. So o wa'ala ia e lungo o le New Zealand ma sanina abatu le tide tasi ia manisi fo'i o alata. O I le whae atu ai, o I fo'i le tele na nofo ai ia to tele o lato ia le Marine. Mai Siumu le so. O ina tātou ata le stolo o November. Pai fo se pisi ua. Tua i entu ina atu lunga. Anai lunga I se tātou wata. Yeah, mata atu I le Coconut Beach Resort. Ya, lato fala inga le pito mai luma. Ya. If you're watching, this is Coconut Resort Siumu. This is owned by an American couple. This has been going on for 32 years. Ua tōtfu lota sanga ole kako fatani malole nei. Ya ma olo o ninga e se ungali palangi ma emerita. Ya mata mo feel beautiful place. Ua to e revoice atu tanto atale nei ono al paia si matangi. Ta mausa e matala noanga masi mali sunga le ule malo ko ta le mosto ina ya wolen pa fa sala wina ono al ngolo le microphone te misa matala noai to wo so ngai ai ste mo ngole wa ma wa se pele ina na sawaye fa mai o yo le pule ole o ye o nin yo ngale ta le no sto ina e no matangi wale fa amaile audio matala noang ya le woto tu watu le tele nei ya fa le ngale fa ya pa talo ta mafa nga mai fa pol tele o la o se no fa nga pis tele ona to fale mautotongi lalo atu o new private to tonu. But this is Coconut Beach Resort. The swimming pool o lato vaitaele. Ngaya. Sa failo mai ele pule watos fulota sanga talon pa baina le nei pisinisi. Mantua polteni o le tsunami sa o mai fo nei fa le ngai nel tele o fa le peta iane ye pia le ye sene na tupu nei ya sumaleli pule ma ke lo stai mo wale ma faina fa sala wina matal noanga ya na te tanga ya tu ngiu o kale tele ol matang. This is the owner of Coconut Resort, a couple from the state, and they had been running this for 32 years. That was a long time ago. It was a privilege to talk to him, and I introduced myself. Yeah, ole suyol tanto walata ole Samo Entertainment TV. We are Samo Entertainment TV, and we expose Samo to the world in whatever possible way we can help our businesses grow. But you can find their information. Pretty sure they have a website.
So get all the information, the cost on the website. Coconut Beach Resort. Heading down to the swimming pool. Savali bali aku olele. Swimming pool pero lolo amalo ya. Lolo amalo le ya le so. Ya, tanga ya tu le mata mofie. Is the swimming pool. Ya lai mana nato pai lalu ba ya tu les fale lai o ke awa kwa ia mai lau ba ingu so they have a bar in this swimming pool as well. Yo le mate tala noa tua ma le pule mama Savali bali ngai o. Ya wale ma paio na langona ma tala o na le o tape ese o na le ngolo o le matangi pa la blate. Ya. Yo na fale lai tu mai lu mai o. Pe fa pe lima. Ono fale lai tu mai lu mai o. Yo fale fo yo Tahiti le tu lu ngol sam isa o siria tu le pule. Peto mafaufa weto paingis fale fa mai le wala ba ya le la. Ya le ba Samoa ba ya. Ba ya ele tu nga o tele tu tam tau o lo ye fale o la to o lo. Ta fa o ne. Ya. Mata mo fil ne no fonga. O se no fuanga malu te uma. Le fa matala mo wangalo te wan tala I alo fa matala mai miso ba ngo lana atina. O se tangata le late is a nice man. Very nice man. Alo. Salo no tanto ia kaupu e kula le ata fasa ai o lo sa pa mam na ma fo I nei ya tola fasa luina I lungo la ata Samo Entertainment TV ia salo e mau ai fo manisia na business ia o tu atu o la e tu mai ele ke lo o fale mau tongi e tangata. Na te tanga ia tu I new I lau new male malo sintang o winga na ma ba inga na no fonga nei wai le se me talia mai ele matangi mai pa sa o mai ai lungole o le ngalu anga ile lau ele ai malo pa tai mo mata matanga o le nei aso ka ko e pa so solo atu o also ava no asiane no fanga. Even a day sawe mai lo ainga ba nai fale lai oi. No for lalo fa tau le fishing tips e manga yala ko woka ma fishing tips. Come out for a day. Yeah, la to fale la le o le pa. Au mai ai o pa tau to lau vai ta mafa sa pu at fo tau wai ta to wata ne took a video I think earlier this year 2024 but ele umar kia pu ne no fanga ele mata no kia ia le au kwa I so ya inula mai la vai ta mafa la tu mai mameo stu me sa fo pa ia tu ai mo le bai ya ma pa tau mai ole pa mengi la ku mai mo le o malo ele fu nai to tanga ta penga mo la to ngal mo nei
tai nei business ia o le tūlea o le iei mo meo mata po le au ia ma laenga whapena e te whamaina pe a e whamalu pe au for the sun e tātou toi fo ia tu o le wharai toilet line la wo tonu o tu ai la friend la o le toilet la yes that's the toilet la to faleui ia po faleta wa so ba mala to lai ia le te tanga e tu o ke le wisi pale la tu mai o la no la au manu ia o na o lo no foi le to tele o la to ro mai fo i nei no fama beautiful. Na tuolo mo so fu ala le tunu ya malo fa tai le li o tanto felo I pe lungo tanto ala atala nei Samoa Entertainment TV o la lava le mea tau mapai e longo puia li le malo le tunu ia tātou wata mai Samoa nei le ngata o whioanga ia tātou whatai malo o le whatai ngalale mana i tātou wata le no vai ai yeah. So I'm here this morning to have raw fish or for lunch to have raw fish barbecue special. Ya, tak makala mo ya inal kilo le ai barbecue. Ya, velang faltan tu lunch. O sawa ai mo mai o tapat tau mai ya lu au matano le awal. Ya olela na ele le opta le raw fish le oka. Ya, fa to na yo le sa o le sane o le tolo no lema kasi de vai aso ka no mar fono le o to te no mai Samoa ya se vai na oka semana so beautiful le tua le ola fo le ola manos ya fe lava o mai America Australia New Zealand ko tilen o sia mangi I kako le sia mangi Colombo ia mai se tunu o mata mai ia na lot se fua au onanga la wala to Samoa Entertainment TV o na to Samoa nei ai e fa manuel le to tato felo ai I se isia tato wata over and out from Samoa Entertainment TV to fa soifua